ubaba afuna ukuchaza one lonto le iyangifrustrate yenza nanokuthi igama lami kungabe khona inkonzo yenhlambuluko la between mina naboma njengoba behleli nje la. Nangifuni umuntu esiwama sisokhuluma indaba sikhulume lapha esayidini sikhuluma ngomunye umuntu ekhuluma yabona bese sikhuluma into uyisho uqonda nangu umuntu usho ukuthi nangu usinezi nakho indlela akhuluma ngayo nobaba ngibuye nga-understand ukuthi kushuthi kahle umuntu omdala la sekuyena umpumelela akakwazi ukuthi akhulume kahle nobaba. Sengiyincinge kakhulu lempendulo ngenzela ukuthi yena ahlambulule igama lami phela. Ufake icala yini ukuthi waqinisa yazi njengamanje ubalekela le nkulumo mina angibalekeli ngithi ufake icala yini ukuze bezokwazi lapha